koma komi na by the way katombie kaneza muno ni watu wete zindu twa mawani kuweta niweze saa ingine nituto no weta tukananga lakini benda mundu umwe ou akamutini abana baemie pe andu manangiwe na ujaji alangi ayo yiwa mundu ai kujaji nundu wa na saa isi kujaji nundu wa we wako lo thukuma oyibe mundu to no kwithia labda we thukuma we wa kilabu ukethia ni wambia kujaji nundu we thukuma kilabu uyithia ni wambia kusilela pe mundu ngi utona kwiwa ngithukuma ba radio ni akambe onzilela omana nundu ni amuka kwa janga kuna ndanzi saa sitanga kuna ndanzi sibika saa monza nga muumanga na zana nandio kila ndienoka uyithia no konzilela ona ndese ngayo na banini muyolo kana ane mawea pe mundu ngi wana mwini wa ndanzi akambe yo musilila nundu mundu su through to we wake athukuma wa kilabu mundu su atakoneta wathi kilabu ndaya nengi mwenda ya bange banaende na utandike kinengo lakini uyithia ni mu musilila muno nundu wa we wake kato mbiatu ikaneza muno na andu angi ikoma na moyo na mundu akuthecheta munana ya waku lakini wa benduka yuko mbeletina kumbe timu nyanya ya waku akwita bro mana akwita sister mana payekendo teguo wando by the way teguo wanena tuyika la twisene na tuyeko jajandu muno tweko jajandu kuyana na wala mathukuma ndukono kana kama mundu kaithu kuma uya wase mwana anganya ni waaye kana ina mwana anganya ona kitindo chaku na mwana anganya ndio uchenda matuko mwana anganya na mwede yeithu kuma bana ikwenda kitindo chaku nake nikwenda wewe andu mambandi nemendete aka atangazi mote that mikola idi kuma kwa chati kuna okola kuma kwa chati kukathi udhu ate kuneto okola no sherati ige tazo ye kuumangwa nandu yano yende ya nemutonya otu judge nundu wa we lati udhu kuma kila tikesio kindu kingi nutona kwambe yotasia na sia kugambia kuita anakwa by the way mweka mabetyo muno ai ndo katutie mwetu anganya tukatutie mwana anganya nake mundu ucio kwaje ndakatutwe we yani umandine na hiyo ndeto yani ama ofisi ni ngoda basi ukile binda atuwezi tosia kwa ofisi hiyo ndeto yani ama ofisi ni hiyo ndeto yani yako mukwenda twandikwa masibitali tamatakitali hiyo ndeto itu kama takitali itwika alimu hiyo ndeto itwika kila mukwenda tetwike kila mundu anengwa mwanya na nako yetwe kundise kunenga ndo time te kundise onenga ndo omwana makwatanye mawaya nengo mundu time akwatanye mawaya paute nendo imana abuthasi awadi muno ando mana abuthitie wadi especially wadi wa benga unabuthitie muno pio ukadia woneka wewe yote maana mwana wangania ambe yoko na ndanzi uyegwa utoine mwana usune wathoka mwana usune wanangika mwana usune wa mana nundu ni wambeye mbandi yake kwitwa Kindese Boys ongemwetu wambeye Kindese Sisters lakini oyu wazisia akonima mbandi maga ni maende na kukela oyu ta bindela twina auditions sia siukele music premier league twina mbandi sia aka ni mumba jaji ni kwethi wanaka na nime ukona wadi ni mukwaze mwitu anganyane waye nundu nuko na mbandi ni kwetha aitwa Meangeni Sisters ni kwethi aitwa ni mujaji na ke weyane na ke unikyo kinengo kila ngai wa munengi na mundu ai motandithia kinengo chake lilikana nuka akulyo kinengo kila wanengi wandu wegani yacho kila mundu atandithia kinengo kila chake na ye kwa atandithia kinengo kila chake kwa amani na toyeko silanela na toyeka kona na ndo mumbo na ameate muno yeze ndo mona nyingi yeze baba ubabika wa mundu akone oli muno ani ugethe otwikie mulaika ani toko maaye tune pe andu mewe hata mako maaye tune yani yesa kwede ya mundu ucio na emo lakini na mwandu acio mumetha athuku nangi ni lala indhuku muno angi ni